sarkar la da Maharashtra ki form government as a coalition partner. Rajasthan ki doni government. Hakiwi ki state ki doni government. Kam don problem hang hangiru. Te hangiru kala syai ba la bani trilang Congress NPP but UDP. Tangba minus BJP. Te who knows how next government la bani form tangba naglang Congress kanong syai. Baswa begini terlibat no nong yahab don katu kan ni agenda ni besyai. La kalong ka jingi debat ka state revenue kiwi ki issue in hab bani syai. Tendeng ibam don problem ban form ka sarkar. Meruban tim next kawi ke parti kawan kandidat. Kawi ke parti kandidat. Lesya hata problem don gamban dalik manghiru. Kilawan kuat na yi. Tanapa ka depend ka situation ka depend ru hakar kom job haka election na jara pulai. La Dr. Khonglam bapimo balak no. Had been as the chief minister, as the independent assembly, then why not for the Congress to be in the government? Nah, ini kan problem. Kasulong tengah jins ngau jong gibriu. Ban ong ba ngimla ban yang halagi jong kijat namar bangim don ke BJP government kata te habam nang kamai te habsu badapim nang kamai te ka bahai te pin habsu le yang briu hiki. Tidak pinang kamai te kar kastir kijungi ke bah ke barius pala se haki resources kijungi kata ngim don problem. But share ke state ngimna like ministry ba per kin haban page inomla ban siong ban dua welu dia karai ke jungi ke state. We are the part of India. We are the state within the our great country India. So we have to enjoy the right of so many scheme kan. Matanga kaslong kan ni ngastik bagi parti nomor ba haduk mentahi kumangalong ba kini kiwi ki parti kim ai ka jing sen shar ka ba baro ko ki sutna dari semua wan ka state ka jungi.